inongo timinete tsena kubila wara ya 12 hlekana ya Afrika Dzonga hlekana ministro mkera lon FM na kuhlekanisa koranga ngisela station ko hlekana lo mina ni khalanga pet mathebela wa smart wa jimo xithango mashikirtana wa jaja na makunelo wa ndandadze ntaka wena t ni rila a studio 2 hefutisela nongonoko Afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ifamba swi nga fika le ka awara ya 2 hlekana lo wa xikwembu namuntlha hi vulavula timhaka leti ti nga la ambilwini ya mina ta dyondzo mapomba ka ko beri swirho swa the South African Democratic Teachers Union vele ku kombiseni kumbe vele ku marcheni xikongomelo xa march wa vo veri mhaka ya ku kuna ku pima kumbe kuna ku kayivela ka switirhisiwa lomu va tirhelaka ko twana leswi va swi dyondze ka hina loko vo kaneta va ngo kaneta hi hina hi hamba hi va vutisa kwala loko va kha va terekela miholo hi ku ai n'wina mi ngo terekela miholo ntsene laha mi tirha kona mi nga vileli hi kona se va swi tekile swa swona swi vele ku swi tirhiseni namuntlha ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini kambe ke hi sungula hi 30 wa timinete wena u byela ti kumbe ti timhaka leti u nga na toho ivi loko se hi vuya hi hafu ku bila wara ya 12 ni ta ku byela ku endlisa ku yini andzhaka leswi hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi client legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku SMS munghana eka 43971 Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo se swa vula ntsena mingisero mina loko yi ku hafu ku bila awara ya 12 hafu ku bila awara ya 12 ta va kha hi bula hi languta hi timhaka teto ta dyondzo ya hina tani hi rixaka ngopfungopfu hi languta ka n'we mi hlanganaka na swiyimo swo vula leswo timhaka ti khumbaka timhaka ta dyondzo hi ndlela yaleyo a swi fanelake ku vadyondzisi va ze va kombisa kumbe va macha na ku loko va macha ku ri swa mampelake kumbe vo hi bayizisi hikuva vanhu van'we phela vana loko ku satu i nge yi susi ka khosatu i nge yi susi ka ANC se vanhu van'we hi vo hi va nyike matimba malembe ya 30 hinkwawo exidemokirasi hinkwawo leswaku loko hi ri laha hi nga vula hi handle ka ku tipfinyinga ku hi fikisiwe laha hi vona kambe namuntlha va jika vele ku machini se hi ta twa vo va ri yini hi twa na wena kwalaho nga kona mingiselo mina ka 0860002543 hi ndlela yaleyo ma swi tiva ku a xibedhlele loko munhu a ya a kuma vutshunguri ku na vanhu lava va hakelaka xivutiso ku ta ku hakela va mani naswo loko swi te yini kumbexani va ndzawulo ya rihanyo va ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi ndlela yoyeleyo kasi ke yin'wani mhaka leyi nga tsakelaka ku twa wehe i timhaka leti ti khumbaka wehe ka muganga n'wena 30 wa timinete leti hi sungulaka hi tona 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 u nga tirhisa na mathevela dp@sabc.co.za u fike kahle hi kona kwala ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela 2 hi Xitsonga xa nhlawuriso wo sungula eka nhlekani lowu hi mhaka minkarhi na masiku hi ku Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula a hi tekeni loyi a ri mingiseri wa hina wo sungula nhlekani lowu hi mamukeli ka Munghana Lonene FM nhleka ayi njhani papa mina hi pfukile minjhani ipfukile bot I can't mina ni ngenini la mali xirilo vito ra mina ni anonymous ya bule eka Malamulele kusukela le ka ndhawu leyi ka Makumbe ni nghena ka Malamulele ti-ATBCD leswi ya miya amadonsi a xitasini a hi hleli va ka hina hi nghenelwa mitini hi madifana manharhu va famba na swibamu loko va nghena va fika va mi kuma mi tlele va mi boha va boha na vana va teka ti-TV va teka ti-phones va teka swilo hinkwaswo leswi ku mu veka va layicha ka ximovha na swin'wanyana xo basa u nge LP 200 va famba swilo leswi humelela eka hi nkarhi ya vo 12:30 hi zame ku hi cheka ku humelela yini ku nga ku ri na ku ri vo mani hi report ti-case ka Malamulele police station na le Thohoyandou police station swa fana a ku humeleli nchumu
va tirhisa modus operandi wo fana. The syndicate is very big. Va nghena mitini ya tiyindlu ta sweswiwani va le phaketheni ka miti leya ku va na ti-electric fence. Electric fence na makhumbi loko wo fika getini ntsena mi nga hleketi ku na security ku na nchumu wo fika va rhwala gate leriya va ri lahlela le va nghena va landza aluminium window a va yi pfula within a minute va ta va ri ndlwini ka n'wina va ni kuma kahle ni wisini mi tlele mi ta swi tiva kahle se va yi hlupha ngopfu a yi tleli se a yi kombela ku mi kota ku yi pfuna mi kumela va SAPS ka tindhawu hinkwato Malamulele na yona Thando because loko hi ripota ti-case leti a ti humeli a ti helo to helela moyeni loko mi ku humelela yini a mi kumi nchumu but this thing is happening every week. Last week, 2 weeks before, swi humelerile swi sungula Friday 12:30 until 3 o'clock in the morning or 4 o'clock in the morning. So I kombela ku hi pfuna mhaka yi. Bativa xikalavito ni khense ngopfu loko mi tena mhaka yeleyo ya nkoka swinene hi ndlela yeleyo ya ku kambe twe mi ka mi xaxameta ku vanharhu mi swi vula ku ma va tiva vanhu lava Ku va tiva xikhandza hi vativi mani mara loko va nghena mitini va nghena va ri 3 swi komba ku lowun'wani wa boso ya kona is a Zimbabwean international because xangana xa yena na xivenda xa yena a xa kona a xi twali kahle mara vona va famba va ri 3 ku va na va vulavula na loko va fikile loko va kha va boha vanhu ku muhaxi loko wo za va ni kumbe wina ni hleketa ni nchumu va ta fika va mi va tivisa swinene a va na respect na yiwa va mi boha straight mahlweni ka vana va n'wina va karhi va vulavula ku hi lava lexi hi nyikeni food hi nyikeni TV hi nyikeni xo sungula loko va nghena papa va kwihi hi lava xibanga xi tshama kwihi sefo yi kwihi a ta mbuyela ngopfu mwaxi wa mina hi so se ku sukusela mi vona ngeti mhaka leyi nga va yi sungulerini la kota ku vona ku vanhu lava va tirhaka swoho ve le ku tirheni na hi ku vona ka n'wina mi vona ngeti swi nga va swi ntungu lowu sungulerini swi vona swi sungule vo January mara swi tikomba swi sungule vo December kumbe November mara from January ku za ku fika namuntlha eka rivulavula so va tirha vhiki mavhiki hinkwawo every week va le tirheni Friday Saturday Sunday ko va ntirho munghana wa mina ku fana na mina na wena yi pfuka ku ya ntirhweni ko va ntirho se ni vula ku maphorisa va le ku tsandzekeni ku tracer mhaka leyi va le ku tsandzekeni va hana intelligence ya nchumu ya ku va nga hetelela vatsa ni vula ku vanhu va nge endli modus operandi yin'we ku ze ku hela 3-4 months sweswi le ka month 5 va handla xixo fana mara va nga khomiwi and va swi endlisa indlela ya ku fana the same indicate the same modus operandi applies ta fana ku loko va nghena ka mina hi system ka wena va ta swi endlisa sweswo hi ripotini ka maphorisa ku na ti-case to tala na hambi ko nghena ka Malamulele kwalani police station ni kumbe lava ti-case ta outbreaking a mi ta kuma about 8 or 10 ni ya Thohoyandou same thing mara movha leti ti le ku fambeni kwala na ku vona va endla nyana operation kumbe va yi vitanela lava TRT va to va ta hi pfuna tlheli mitini ya hina ende na ni byela muhaxi a ni swi humeleli ka hina ni loko mi ta twa n'wena ta ka na mi byela ku na ka hina swi va va nghenini a va hi twi nchumu a ku tleriwi a ka ha ri ya hina leyi ni mi tweli papa ni mi tweni ni khensele ni tshemba va kha va yi twa mhaka leyi va lava khumbekaka brigadier Hlulani Mashava i van'wani lava va nga le ku fikiseriweni yona a ni swi tivi ku va ri district commissioner bona va ri yini kambe na vo ni tshemba va kha va yi landzelela mhaka leyi ni khensele boto wa mina enkom ya ma vona loko vaaki va ze va rila va kutani ku ri na police station a Saselamani ku na police station a Thohoyandou ku na police station a ka Malamulele ku na police station a Vuwani hinkwato ti korhokela vanhu van'we vanhu lava mara va le ku rileni va tlhe va mi nyika na xifaniso ku nga va ku ri ku ti-TV leti ti ya Zimbabwe hi mukhuva lowu hi nga ngheneriwa hi woho la tikweni leri ene hi mazimbabwe hinkwavo va nga hi nghenela kambe ho vula ku ku na lava va nga hi nghenela la tikweni ene a mi le ku ndleni nchumu n'we mi fanele mi kha mi ndla nchumu loko vaaki va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona i nandzu
ni vula va kwihi loko ku ze ku va na syndicate ya muxaka lowu mi va mi nga yi twi tanihi maphorisa mi hava intelligence mo pfuka mi ya ntirhweni danko Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. un'wana ra loko ze swi khumba Malamulele police station a ni hlamala a mi hlamala yini a mi dumangi kahle ka Malamulele police station ne khomani Malamulele police station mina detective wa xiyimo xa le henhla kwalano n'wi taskeni loko ve n'wi matsandzeka n'wi van'wana ni vona vanhu va nge ndlisi swo fana ku sukusela hi Hukuri ku za ku fika Dzivamisoko se yi ngo hela ka lembe leri landzelaka ku ri na maphorisa ku ri na station commander ku na hinkwavo vo pfuka va ya ntirhweni a va vileli ku na ntungu lowu nga kola mugangeni wa vona loko ku ri ku va vilela va ndle yini hayi amukeleni n'wana mingiselelo nhlaka hi mamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani ku na munhu kona a ku na munhu la a ku na munhu 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula nhlekani Aye, mi yo khoma riqingho mi tlela baba mi pfukile mi pfukile ngobo. mi pfukile swa mi nga vulavuli ke Okay. I'm sorry. I'm not hleketa ku va kombela ku ri vanhu va responda ka leswi a swi vulavuriwa hi mhaka police station na Malamulele. n'wina mi nga vileli a mi ni twi loko ni ku hi mi amukeleli ka Munghana Lonene Okay, sorry Butkhalanga mi njhani? hi pfukile mi njhani n'wana Hi pfukile, la ku pfuxela n'we tlhela hi pfuxela na vayingiseri va Munghana Lonene. ya Inkomu. n'wina mi ri yini Hayi, hina tanihi vurhangeri kumbe SGB ya xikolo xa la Mafemani la Thulamasi na. ya Hina xirilo. xa yini Xilo xa ku ni ta sungula ku hlamusela mhaka leyi ku a ni na nkarhi wo tala lera ku mi hatla mi fika mhakeni papa nkarhi wutsongo ngopfu xirilo ku fike an officer from the Department of Labor and Employment, Mr. Tau, in March, Africa a declared the block to one tala xikolweni ta ma grade 8 and 9 ku ri a ta ha ri safe ku ri vana va nga dyondzela ka to hambi mathicara va nga tirhisa hikuva ti na nghozi swinene. Se kusukela kwalani u tsale report a yisa na le ka Department of Education na le ka district a va tivisa ku ri xikolo xa Mafemani a xa ha ringanelanga ku ri vana va nga dyondza ka xomo, especially block leyi dyondzeriwaka ma grade 8 and 9. Se a nyika department 60 days to respond. Xikolo xi nga si pfala, xikolo xi pfarile hi ti 28 hi tani vatswari tani SDB va hlamusela xiyimo hi report ya Mr. Tau. Swi khunguvanyise vatswari ngopfu mara hambileswi na vo va swi tsakela ku ri xikolo xa hina xi akiwa mara a va ri na ku vilela ku ri vana va ta ya kwini na. Se kuma swa ku plan B a yi nyikiwanga ntsena xikolo xo pfariwa ti-block A ti-block timbirhi. Se loko hi ta pfula xikolo hi hlanganile nakambe after loko hi vona ku ri a ku na response from the department. Se vatswari va nyika SGB matimba ku a va tlheleli va le ka district. Se ya ka district ya submita papila ra hina ra swivilelo swa ku hi kombela ku ri hi akeriwa titlasi na leswaku xikolo xa hina xi tlhela xi tirha. Se ku fikela na sweswi ti 22 leti a va nyike tona ti fikile ti tlhe ti hundza department a yi respond. Se swi nga leswi vatswari hi ku khunguvanyeka ku hlanganiwile namuntlha exikolweni xa Mafemani xikolo xi pfariwa ku ri sweswi department yi nga laveki ku hi hlamula ka swirilo swa hina swi antswa hi ve hi pfala xikolo hinkwaxo hikuva hi wo matirhelo ya kona. Loko department yi nga endlanga sweswo hinkwaswo a va nge pfuki va ku yingiserini eka swirilo swa wena. Se leswi nga humelela mara wa mi nga ri ku rileni musi a hi swona a hi ri ku rileni a mi nga ri ku rileni hi ku kuloze ku ta labor yi ta ku la ti-grade leti ha tona n'wa mi nga ri ku rileni n'wa mi ri kahle maxa hi ri ku rileni tanihiloko ni ta hala ku nyika background swi to teka nkarhi hi rileni na ku rila ka department ku ri xikolo xa xi safe. Va nkarhi wo tala va teka ti-sample ta misava va hi tshembisa leswaku va ta hi akela na namuntlha leyi mi sungule rini ku rila n'wina hi muako wa le Mafemani hi 2016 namuntlha i 2025 va ha teka 2 million va xava ti-laptop ta 22 va xava ti-laptop mahaxi mali a yi tivi lexi yi tirhaka xona kambe
loko langute xikolo xa Mafemani Mahashi ne i xikolo lexi hi ti-results xi nga number 1 la Bushbuckridge. se ni byeleni loko n'we mi pfala xikolo i mhaka ya ku a ku ndleka yini i mhaka ya ku ndzawulo a yi te yini loko lava Department of Labour va ku a ka ha dyondzeki lava va ndzawulo va a va te yini a va te lava van'wani ku dyondzekaka a va emahlweni va dyondza lava ku nga dyondzeki ku va mi tisela ti-mobile class a va ndla yini Swa ku swona swi endla vo avanyisa xikolo Mahashi ne va pfale ti-block ta ma-grade 8 and 9 ya ku hambi to leta ma-grade 10 11 12 na to a ti va safe bara ta antswa to antswanyana mara na to a ti va safe se ene va tlhe va nga ti na plan B loko va ta va hi fanele xikolo va te yini a va vulangi nchumu a va vulanga nchumu lero a va mi teki serious a va hi teki serious hi swi vona swa ku swi ri a va hi tekeni nhlokweni mara hi n'we va votaka a ni hi le mahala kwala hi n'we va votaka hi tshame va voterini mara mitirha ku a hi vulavula na loko ri ku matsundzuka loko a ku votiwa hi ti-29 ta May eN'waxemu mi ta swi vona ku Mpumalanga a yi nga swi koti ku ndla mfumo hi vandla rin'we loko ku nga se nghena tivhoti ta hala mala yoyi i backbone kahle ya yo vandla ra leri hi mfumaka mara va mi tshika mi tshama ka xikolo ku sukusela hi 2016 va kha va nga ndli nchumu 2016 prima ya ku karhi Didi Mabuza u tile kwala na a tshembisa ku ya leswi swi hlamuseleke ku ri xikolo lexi xo the best school around Bushbuckridge in terms of results ni ako na ti-results a swi fambisana se mara hikokwalaho ka yini n'wina tanihi vatswari mi ku swantswa ku nga dyondziwi xikolo a ni ri yo language leyi va yi tirhisaka masiku lama loko mo tshama mi nga yi maybe tindleve ta vona ti ta pfuleka nyana mara vana van'we va le ku dyondzeni phela sweswi i vana va n'wina a va vona ene swi tiva kahle sweswo Mahashi se hi endla swi karhi swi twa ku lava va nga le ku luzeni i vana va hina and already va luze khale vele because ma-grade 8 and 9 a va le ku teni xikolweni ku sukusela rini a va le ku teni ku sukusela rini before xikolo xi pfala hi ti-28 se mara loko n'wina mi kha mi pfala xikolo sweswiwani a hi mhaka yaleyo hi sa yindlu mi kha mi laha kondlo hikuva na loko a vo va kha va ya lava yaku xikolweni hi ku na hambi mi yise memorandum kumbe yini xi nge akiwi xikolo hi n'hweti timbirhi swi lava mimpimanyeto swi lava yini hinkwaswo a hi swi swa kwala na kwala phela sweswo Mahashi mi vulavula ntiyiso tanihiloko ndza ha hlamuserini loko mhaka leyi a ya namuntlha a hi lo suketana loko a hi pfaleni xikolo ni vulaka ni sweswi mi pfarise a mi pfalanga na sweswi xikolo phela i Department of Labour hi xiviko xa tatana Tawu xi nga fika xi ku laha a ka ha ringanelangi ku dyondza vana ku tshama vana xikolo se n'we sweswi wa mi nyanyisa xiyimo mu ku vana va ha yi xikolweni hi la mina ni vulaka koku xikolo hambi a vo fika minduku va ku hi ta xi aka a xi akiwi kwala na kwala swi nga endleka swa ha lava mimpimanyeto na hinkwaswo sweswo xi ya sungula ku akiwa hi September xi hela ha xawa swi vula ku lembe leri vana va n'wi mira va nga dyondzi ndlela leyi mfumo luwa hi wu yingiselaka hi yona Mahashi ne hi loko u endla leswi hi nga endla swona hikuva i minkarhi yo tala hi karhi hi va endzela hi mhaka leyi a va le ku yingiseleni se loko ri ku va le ku yingiseleni hikokwalaho ka yini mi nghena ka Munghana Lonene a swi vuli ku swi tsandzile kumbe a va se mi hlamula so a ni ri Munghana Lonene bet talanga swi leswaku loko ze u nghenelela n'we swilo swa lunga se hikokwalaho ka yini mi nga tangi hi tinghenelela swi lunga mi kha mi nga se yisa vana mi nga se tshamisa vana xikolweni hi rhange hi ku hi va nyika chance hi va nyika nkarhi ku ri maybe va ta a va hlamulangi mi va nyiki chance a va yi tirhisangi se ni vulaka swona ni nge sweswiwani loko n'wina mi kha mi tala mi swi twa ku swi ta lunga ene mpela swi ta lunga hi le ka Munghana Lonene kambe xivutiso hi ku hikokwalaho ka yini se mi tisa n'wina mi kha mi onha vana va nga yi xikolweni hi laha mi ni vulaka kona hikokwalaho ka yini mi nge te okay loko Munghana Lonene yi nga se hi pfuna hi nga se yimisa vana ku ya xikolweni a hi ndleneni ku vana va pfa va ya xikolweni ivi hi vona ku Munghana Lonene ya hi pfuna hi ku hina a hi seketeli vanhu vo ka va nga lavi ku vana va dyondza vana lava va luzaka Mahashi i vana va hina ene hi swi rhandza ngopfu ku ri va dyondza hi leswi hi lavaka swo ngopfu kambe xiyimo lexi hi nga ka xona hi lexi xi hi dictataka ku ri hi leswi hi nga endla swo Mahashi ani le ku aleni kuwa sweswo leswi mina lexi xi ni kavanyeta ku ya mahlweni ni hleketa mhaka leyi i ku n'we mi katsa na hina se ene hina tanihi Munghana Lonene kumbe tanihi Afrika va vulavula a hi yimisani na vanhu vo kavanyeta timhaka ta dyondzo ha swi lava ku mi pfuna mara a hi yimisani na vanhu vo kavanyeta timhaka ta dyondzo se hina a hi ku hikokwalaho ka yini mi nga sungulangi mi ta ka Afrika va vulavula hi ku ma swi tiva ku mi ta pfuneka kambe
mi nga kavanyeti timhaka ta ku vana va ya xikolweni hi ku loko se mi kha mi kavanyeta vana va xikolweni mi ku mfumo wu twa hi swoho hikokwalaho ka yini se mi katsa na yini xikolo xi pfariwe hi department ni loko a hlamuserile hi ku vana va he kusukela a hlamuserile ku a va le ku teni a va le ku dyondzeni ene vana va he loko xiyimo xi ri tano swi lava swa ku they will be exposed to all sorts of crimes na hinkwaswo se loko va nga ri ku respondeni hi ndlela hi ri kumbexani loko wa hatla na hi endla leswi nga ndisa swona nkarhi wun'wana swi nga endla ku va hatla va teka magoza maxi ani Albert Elvis ni khomele ntani teka nhlokomhaka ta mahungu hi ku leswi mina na mi twa ku n'wi mi vilelela ku vana va n'wina va fanele va dyondza ni yima na n'wina kwalano kambe lexi ni nga yimeku na n'wina xona i ku na ti-pay setter ku na leswi swi fambaka hi ku hi ti-program ta lembe ku hi kotara leyi vana va fanele va endle leswi kotara leyi vana va fanele va endle leswi se loko ma ololoxa timhaka ta vana va ka grade 8 and 9 leti mi nga ndlaku ti-catch up lesson loko nkarhi wu pfumela loko se swi lunghisiwile a mi fanele mi kha mi pfumelela 10 11 12 yi kha yi ya mahlweni yi dyondza hi ku anakeni titlasi leti kusukisela hi sunguti a mi pfumerile ku vana van'we va ya ku lo ze ku ta lamulela tatani tawo kambe a hi sunguleni hi hundza hi laha mi ta vuya hi hetisela African Democratic Teachers Union va nga swi teka swa ku va va macha swi vulavurisana na leswi hi nge le ku vulavuleni hi swona ke nako ku mbacha lokuwani i minkarhi ya ti-conference va mzamani soul va ha ku hlawuriwa sweswiwani ku ya ka third term eka Northern Cape se kuma vanhu va ka va tirhisa vanhu van'wana ku ti-positiona ku kumbexani loko yi wa hala ni nga hetela ni ya hala hi ku loko mi ka mi ku mi machela switirhisiwa mi vula yini loko loyi a mi nyika ku switirhisiwa mi tirha na yena mi ka mi ha swi vulavuli kambe hi ta twa n'wina na vona ku va ri yini kwana mi nga koho hi le ka 0860002543 mani kambe ni sungula ni hetisana tatana mzimba hi twa ku vo va ri yini Butelvis ana khensa swinene loko mi ni khomele tani mina ni ri loko hi ka hi landzelela matshamelo ya timhaka xikolo xa n'wina a xi hlayisekangi ku vana va nga dyondzela ka xona ni pfumelelana na n'wina ndzawulo ya timhaka ta vatirhi yi vula tani na yona ku xikolo lexiwani a xi hlayisekangi ku vadyondzi va ka grade ngopfungopfu lava nga dyondzelaka ka kona va ri va ka grade 10 8 and 9 a xi pfariwi ni pfumelelana na n'wina ku va ndzawulo yi nga tisangi nhlamulo ku fika sweswi ni pfumelela n'wina ku swi fanele swi mi vava hinkwako mina kwalano ha kha ha thika laha mina nga pfumelelana ku na n'wina i ku mutswari loyi a nga na n'wana wa ka grade 8 a twa swi fanela ku pfariwa xikolo hi mhaka ku n'wana wa yena a nga kona ka grade 12 laha va nga na ti-pay setter to hambana va ka grade 8 ku na swo tala swi nga ha lunghisiwaku ku ya fika ka grade 12 kambe va ka grade 12 ka ha ri hava swo lunghisiwa va fanele va tsala xikambelo va huma se hikokwalaho ka yini namuntlha mi pfale na lava a va ri na ndhawu yo dyondzela ka yona mi nga va tshikangi mi ku a va dyondzi hi le ku lweni ka leyi ya lava va ka grade 8 and 9 va mi tisela ti-mobile class ivi ku ya mahlweni ku dyondziwa swi nge koteki sweswo mahaxi mi ta tsundzuka hi 2020 hi ve na covid vana va hi va tshame tin'hweti va nga yi xikolweni kambe mathicara ma swi kotile ku endla tindlela to karhi loko xikolo xi pfula leswaku vana va kota ku catch up na sweswi hi nga ha swi endla swa ku fana na sweswo mara tanihiloko mi vulavurile na n'wina swa hi vava ngopfu hambi ri rin'we siku ku ri luza swi hi vava ngopfu kambe mhaka ya hina i mhaka government ya hi ya ka yi nga na tindlela hi na xikolo akelani laha xa godide yi tshamile tin'hweti va nga yi xikolweni hi mhaka miako ya ku fana na leyo ni vulavula namuntlha godide u nge hi xi tivi swa ku hi xolo xa kahle xi yakiwe miako lowuntshwa lowu hi ririmi ra manguva lawa ra xilungu i state of the art school se na yena ha swi vona swa ku swi ri na yena loko ka ha yimi je godide na hi xikolo hi nge pfuki hi xi kumile se leswi swi nga hi endla swin'wana swa swona swa ku nkarhi wun'wana na hi ku va hi yingisela a hi pfaleli magede ku ri swi ta hatla swi draw attention ya vona va ta kota ku hi pfuna kumbexani yaleyo le godide yi nga mi pfuna mara leyi mi nga vulavula yo ya xikombiso lexi mi nga xi nyika xa covid a swi fani hikuva vadyondzisi handle ka loko ri ku mi ri mi byeletela hi vadyondzisi ku mi nga va tisi vana hikuva vadyondzisi ve le ku tirheni sweswi ku ya hi vona ku n'we mi pfale xikolo
swa n'wina se loko mi tlhe mi ya va vitana mi ku tata dyondzisana loko xikolo xi pfarile a swi fani na hi nkarhi lowa covid kambe sweswo yimani ni nga va khutazi hina va ndzawulo ya dyondzo hi ta va hi kha hi vulavula na vomundzuku lawa mi lava hi va vutisa yini va vutiseni mahaxi ku ri xana leswi xikolo xa n'wavhimana va nga xi tshembisa malembe na malembe va hi byela swa kalisi le ka number 3 lembe na lembe le ka number 3 a hi pfi hi ya ka number 2 a hi pfi hi ya ka number 1 hi hakeriwa xana va hi tshembisa ku ri va hi akela rini xikolo xa hina hi nga tsaka ngopfu loko va nga hi hlamula kwalani mahaxi no ni mi twile Botelvis hi ta ringeta ku va landza va ndzawulo ya dyondzo hi va ri landzeli sweswi va hlamula va ku hi nge hlamuli sweswiwana ha ta hela va vuxokoxoko bya kenela kambe n'wina xikolo xi dyinerini ku dyondziwa xa ka grade 8 before hi pfala hi ti 28 a va nga ri exikolweni xi dyinerini ni nga ka ni nga ri sure hi siku ra kona ri kwala ka March se va ti kumi ti-report ti-report ti kume lava a va sele va ka grade 8 and 9 ku ha ti-report ene swa ndzawulo ya dyondzo swa va tsakisa sweswo swa tsakisa ngopfu a vileli a ni ri grade yin'wana na yin'wana yi na nkoka mahaxi because i foundation ya the next phase a ni vula swona ni nge swa va tsakisa va ndzawulo loko vana va nga kumangi ti-report va nga swi tivi ku va tirhe njhani ka kotoro yo sungula futhi swo swa va busy swona njhe loko ma ha vulavula xavo i focus ya ti-conference na hinkwaswo na ti-laptop letiya na ti-laptop ma fika mahaxi kumisa 22 million hi 2 million hi 22 ti-laptop lero swa tikomba swa ku mali yo yi koho ya ku yi nga hi akela xikolo mara yo misdirectiwa mahaxi ni mi twile Botelvis yi va ni mi tshembisa ku nongonoko lowu wu yingiseriwa na hi premier va le ku swi tweni sweswi na loko ni kha ni cacana kutani va va kha va yingiserile va swi twa hi ngheneriwile hi mhaka ya vanhu lava va le Arkon huku se ku ta ndleka xa n'wanchumu loko swi tsandza hi ta ya ka tatana Mhlanga na holobye Khwarube hi twa ku va tsaka vona loko xikolo xi kha xi nga ri ku dyondziweni na hi nga khensa ngopfu ku pfuna kwalani mahaxi a swi tiva ku ri sweswi nga ze nghena ka muganga lonene swo karhi swi ta endleka ya khensa swinene papa inkomu hi la ku vulavula hi yona mhaka leyi ya dyondzo mingisero Munghana Lonene FM vadyondzisi sweswi ni vula ku ye va mani ni vula ku ye va mani le ka machilo ku ye vadyondzisi vayi se swi vula ka xi le ku thiweni swikolweni sweswi se vo ti fana na va lava va le mafemani a va yangi exikolweni vadyondzi ku ye va mani a mi tweleni n'wina swirho swa satu nan'we vatswari nan'we vahlayisi hi le xiyimo ku hava switirhi vadyondzisi va ta dyondzisa ka swikolo swi nga kusuhi nowa la tlhelo ku na xikolo xa state of the art mani swi tivi ku impela kumbexana ni fane ni nga vuli kambe professor HW Ntsanwisi swi tikomba va ri na swin'wana a va swi vona kambe mani a fambisa gas 4 hi ku a va swi kota ku a va nga aki xikolo xin'we va aka hluvuka xi saseka xi ri xoxe a va famba va ku block swikolo hinkwaswo va na tibloko to kahle ivi va vuye va ku block sweswo n'we miya aka state of the art school at lava n'wana va kha va dyondza madumbeni mara va ya tsala xikambelo xin'we logic leyi eka ku haxela twi hi ku tisela nongonoko wa Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komandela a hi ku twingiso me se n'we mi angula mi ku yini a hi sungula ni mingisero loyi i nhlekani ayi butat minjani buta mina hi pfukeni n'wina minjani na hi pfukile a khensa i xikala vito la Ximungwe ya butat la ku na nkinga la Ximungwe la ya vana va xikolo ni ta ku vadyondzisi hi mhaka ku xikolo xi nghena hi ma 7 olawo 7:30 mara hi 10 se yi chayile hinkwawo masiku nyanga se ku hele nyanga leswi nga va ka va ku lweliwa so leswi va va ka i ku vatswari a va byeliwi swa ku hi ze hi va ni go slow leyi hi nga na yo as mathicara problem yi le kwini wena lero twala tindleleni ku hayi ingaku kuna second manager kuna leswi mara ka vatswari a va byeli nchumu mara loko ku na second manager kuna leswi na hina mi hi byeli nchumu okay
I ke leswi va swi balisa ka swo we papai va ri circuit manager ku na leswi a nga swi fambisanga kahle loko ku tholiwa principal loyi a suka kun'wanyana ka circuit yin'wana a ta ka circuit ya Ximungwe. Se hi ndlela yeleyo swi endla ku va na strike xexelexo xa mathicara. Se i mathicara ma nga tereka ma xikolo xi ya circuit hinkwayo ka yona. Circuit yi ya Ximungwe. Ya Ximungwe. Kambe TC Khosa vi circuit manager le kwi kumba va ha ri kona va le ka swin'wana. Okay, se Ximungwe circuit a yi le ku tirheni mathicara va terekile maka circuit manager. A ku le ku tirhiweni ka kunene papai. Yo tshamiwa. Hikokwalaho ka yini swi vona ko ngeti Mpumalanga education ko titleleriwa ku tlako yini ni vula ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi xitereke lexi mi vulavulaka xona n'we xi sungule nyanga ku hela. Ini nyanga yi nyanga ku hlangana n'hweti i xi sungulile. Nyanga i n'hweti i xiyini nyanga. Alright, nena vito mutami. Hayi loko vo ka va nga cinci sambo hi ta va hi ri na vona lava ta va hi pfuna ku twisisa ku va mi tshikela yini vatswari na vana va le Ximungwe circuit ku nga vi na xikolo hi ta bula na vona. A hi pfuneni papai. Inkomu papa Khensa timhaka leti ta dyondzo leti na nkoka mingiseri wa mina ti na nkoka naswona ti lava leswi un'wana mingiseri a kha gungula hi swo tolo loko swo ka swi nga vi kona mi nge lungi ma n'wi tsundzuka mingiseri loyi. Ni nga mi nyika xikombiso Khalanga ma vona laha ku fambaka president Ramaphosa timovha plus minus 10 kwala loko ni nga hoxisi aka vona tshama ku pake 3 masiku hinkwawo a no twa na swi tiva ni tirhela surrounded lava tshamaka kona so kwalaya ka timovha letiya movha yin'wana na yin'wana yi va yi ri na vanhu vanharhu or 4 andzeni se mi la ta ni byela ku bot pet mali ku hava what about timinister tin'wanyana va famba na vanhu va nga ni vona matiko man'wana Khalanga timinister na president va tirhisa ntsena masocha timovha timbirhi ta masocha va endla sweswo hayi timovha ta va ma 10 bot pet so i need ya yini ku taxi ya henhla mali yi kona la ka Khalanga ho ka nga ri na varhangeri vo pfuna nchumu la maswona so hayi Sweswo mingisero mnganalo na FM 15 ntsena isiba awara ya 13 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka mnganalo na FM amkeleni un'wana mingiseri hitwa ku yena i khome yini ma amkeleni ka mnganalo na FM nhlakani Buthet seswa mina mpfukeni ipfukile njani ipfukela Khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we mina la vulavula hi le amafemana va na xitori swa vona va ri vana va fayetela mafastere va khipa silingi vana n'wana grade 8 a nga na xitulu mara every year loko n'wi rejistara u ya na 100 rand and 100 rand liya yi nga kota ku xava xitulu yi tlhela yi sala na cinci mara n'wana i fanele a tshamela nsimbini a va na mhaka na dyondza vana va hina a swipalo laya a ni tisa kumbe ku va jele kumbe ku va kwini a va na mafastere vana va hina vo va vana lava u ngo pfuka nampundzu va ku tirheni a va hi khoma kahle ka vana va hina ene mafemana yi teke eze ku ri xikolo xa kahle hikuva a hi vona vana van'wana va pasa hi teka vana va hina kambe loko n'wina mi ku a va hi khomangi kahle mi vula va mani va nga mi khomangi kahle n'wana hi vula mathicara hinkwawo cause loko ku nga ku ri a va fanele va byela principal loko la swilo swi famba kahle a hi endleni so mara loko vo vini vana va nghena nga ku vo nghena a mugodini wa kondla a ku na xikolo ndhawu liya kambe hikokwalaho ka yini mi fanele mi ku vadyondzisi va fanele va endla swin'we vadyondzisi va endla yini vadyondzisi na vo va fana na vana vo ya exikolweni va ya tirha a hi swona Buthet vadyondzisi va hi byele ku vana loko va heta ku dya swakudya tiplate letiya va teka va fayetela va kandziyela a va swi tshama va hi komba na godi leri vana lava ngo va fayetela a ni ri vo mathicara mi fanele va byela principal ku principal laha se ma hoxisa a mi vulavuli swona hikuva hi byela ku vana va hina loko va heta ku dya swakudya va faya tindhichi swi ngo mali leyi loko yi nghena budget ya lembe vo siku na siku va xava ndhichi ya n'wana wa mina siku na ndhichi va xava tidhichi ta vana va hina leti va fanele va dyelaka ka tona se a hi khomekangi kahle a na hina a hi swi tsakeli ku vana va hi va pfuka nampundzu va tshava se swi fambe hi kombela xikolweni va ri a va valavi a va tlheleli kwala va taka hi kona so swi right a swi right cause ku dyondza vana va hina yo ya ku sungula
se vona ka vo hi kombela u rivelani vana va hina va pfa va dyondza va pfa va yaka kwala va ma-grade 12 mo special ma-grade 12 ma-grade 11 va nga endla tipulani ku vana va kota ku pasa mara ma-grade 12 a hi tweleni ma-grade 12 lexi dyeka nka va kambe loko mi fane mi twala va ma-grade 12 a ni yin'we mi nga twanana ku va nga ha exikolweni yin'we mi nga ta vana va nga ha hi xikolweni xa mafemana se va ta va twala njhani a hi va ta hi debutec a hi va ta hi se mara loko se hi tshamile a swi vona swa ku vana va hi ma-grade 12 lavan'wani vo to faka hi ku hambi ti-marks a va va niki tona n'wana i kuma 57 hala loko a faka ka ti-report va faka 2 se lava van'wani lava va ku tsala ka xikambe xa ka pitori swa ti-2 swi nga mi kavanyetisi phela masiku lama nkama n'wana ku na swi swin'wana va swi vitanaka ti-level kumbexani va langute ku okay timaraka leti nga ti kuma hala ti ringana na level mani timaraka leti nga ti kuma hala ti ringana na level mani no nyika xikombiso a ni vuri ku hi swona vutheti hi vutheti va tlhela va ya va ku endle xihoxo mathicara ya dlayana that's why swi endleka ka hinkwako va tlhela va ku va endle xihoxo va nga faki level ya va ku hi leswi wo mhaka leswi nga kuma swona vo se hina mele xi ni twelaka swona se ni twela ma-grade 12 ngopfungopfu ma-grade 12 loko a vo vatswari ha twanana hi hlangana hi twela ma-grade 12 ko a ku ya nghena vo xikolweni va kota ku dyondza vana na sweswi ko swi xikambelo a xi tsariwila ka a xi tekiwi ndzeni ka yindlo la switambini la hi tshamaka kona ya ku na xiphiqo la ni a hi kombela loko vo vatswari va twisisa a hi ta kombela ma-grade 12 ku a va yi va dyondza se mathicara ma ta vona swa ku ma endlisa ku yini for ma-grade 12 hi va nyika for 2 weeks hi ku 2 months is too much vutomi bya vana va hina va ta dzaha tinyawu po van'wani va ta va lava vavanuna se hi vanhu lava switukulwana lava switukulwana hi inkombisete sesirosi hi kombela mi pfumelela mini ka movha hi ya a Mpumalanga hi ya ringeta ku vona tindhawu leti va vulavulaka hi tona hi tlhe hi langutana ku hi nga swi kotiki ku haxa hi ri kwele hi ringeta ku swi tikomba ku ri na swiphiqo swo tala mi ta swi twana loko ni vuya ndzhaka lexi Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara ti katsa mbuyelo wa grosa vutleketli na ku pfuriwa ka maribye u nga khavhara vanhu va 13 eka plan yin'we kuma kurhula ka miehleketo namuntlha SMS munghana eka 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo El Clasico yi fikile Barcelona yi tekatekana na Real Madrid eka Copa del Rey final kuma minete yin'wana yin'wanyani eka S3 kumbe u streama eka SABC Plus hlalela swipano swikulu emisaveni loko swilo xidlodlo lexikulu eSpain u nga kayile ntlangu lowo nyanyula na swikun'wani endzela sabc-plus.com ku titsarisa sweswi kumbe u pfulela S3 hi mugqivela wa ti-26 Dzivamisoko hi hafu ko bilo awara ya 9 namadyambu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula swikolo swi dumini a swi dumini swikolo va orovelani va bankuna va giyane hayi va lemana va kahle ka ndhawu leyi hi le limana na komba ku ri anti lemana va ku na xikolo xin'wana la Vandezi ya va kuma rivubye malembe ndzhaku xi tshame xi va nhloko ya xikolo ku va dokodela Chavalala rivubye ku na va ri Pambeta swikolo leswi a hi swi tiva na ku yiwa xikolweni ku ya ku dyondziweni swi cincile sweswi swi cincile swin'wana swi pfula swi swi pfala a hi amukeleni n'wana muyingiselelo hlekani hi mi amukerile hi le ka Munghana Lonene la enhlekani Khalanga papa mina ta vulavula na Sikalavito i vutoya bya yini alright a hi yene Xikalavito mi rini n'we hi vulavula na hina hikokwala hi xikolo xa Magwagwaza xikolo xa Magwagwaza namuntlha na xo xi pfaliwini hi mhaka ku ri building ya xo se ya mhaka ku building ya xona yi ndla yini xikolo xa Magwagwaza xakalini a hi sunguriseni xi pfale hi mani xikolo lexi xi pfale hi community va ri va xi pfalela yini va community va lava building ya nyuwani vo yi lava
va la building anyuwana ku ri vana va safety bya vana ku ri se vana va loko se yi ta va ti-windy building se ti dlaye vana na hikoho se va nga ta kota ku xiyaka na ende khale xikolo lexi a va hlayatiwa kambe loko phela loko ku fane kwa xikolo a va pfalanisanana a va pfali xikolo va landzelela milawu ya ku ringeta ku tivisana ku lemukisa ndhawu loko xikolo lexi hlakarini va endlile sweswo a swi tiva i khale swi tiviwa swa ku xikolo lexi se xi hlakalini va ti-class tibloko yi thyiwa tibloko ka high school yi thyiwa tibloko high school yi thyiwa tibloko letin'wana se ta tibloko vhele ti hlakalini na ku hlakala vana va dyondza va ri 70 ka tlilasi yin'we a ti ri tingani tibloko leti a Magwagwaza a 36 ku sale 3 sweswi 3 ntsena 6 ku tirha tibloko ta and 6 leti a ti ake hi leti a to aka hi n'we vatswari kumbe mfumo wu te wu ta mi akela u te u ta aka mfumo ni tshemba ku walowo wa professor u xi dlinerini ku akiwa xikolo ku yakiwa a gile khale va lo faka nyana va lo ti nga ti thyiwa tibloko ntsena thyiwa tibloko xi le kwihi Magwagwaza ku kwala khonuku swi vula ku na xo xi le a ri khonuku ku kwala khonuku khale xi ri kona principal ku kwala u dyondze kona still xa ha ri sweswi ya xikolo lexi ya na feeling a ya ha kona swa ku va wela na hi swilo vana va karhi va ri titlilasini na ku swin'wana ni vo vana lava na va ona a va onhi vana kumbe n'wina vatswari mi ngungumela na vusiku mi ya yiva mi onha swikolo swa n'wina ivi mi vuya mi ku heyi swikolo swa hina vana va weriwa hi yini hi nge tshovi hina hi tshova ku ri lava va dyondza kona hina hi lava vuhlayiseki bya vana ntsena hi lava vuhlayiseki bya vana se xivutiso xa mina hi lexi a ni tivi loko ku ri ku mi xi hlamurile loko ku ri ku mi xi hlamurile kombe mi tlhe mi xi hlamula futhi ni ri n'wina mo pfuka mi pfala xikolo ke mi fike njhani ka ku pfala xikolo hi ku ku na milawu ku na maendlele lama endlaku ku mi lemukisa ndzawulo ku namuntlha hi na xiphiqo hi mi nyika ku fika laha mi ndleri yini n'we i khale nhlamulo a hi ku khale swa ku na loko ku khomiwa mithini o kg ka va he contract a yi fanekele yi train contractor a wu switori swi tele a mi ni hlamulangi mi xivutiso mi ndle yini hi endle yini hi landzelerisi ni byeleni leswi mi nga landzelerisa xiswona ni ta kota ku vona ku mi fike ka ma a hi michinini Magwagwaza loko ya michinini Magwagwaza va ku mucontractora u jikile i mani vakulu i mani lava vulaka sweswo lava a khomiwe mithini so loyi a ku nge mukontraka i jikile i mani mucontractora u jike kokwalaya na mina ni n'wi vonini u jike kokwalaya na mina ni n'wi vonini mucontractora a ni twi mi ku a ni mi le mithini laha mi le mithinini laha nge mukontractora i jikile i mani loyi a ngo mucontractora na mina ni vula sweswo mucontractora u jikile a jika hi mhaka yini a jika hi mhaka yini ku le ku wena kokwalaya swa ku kumbe ku na loyi a lavaka ku khoma kumbe ku na loyi a swi tisevi swa koho vhele ni hlamuselena ni mhani kona n'wi mi kona ku lweliwa yini ku lweliwa ku ri swa ku na lava lava ku khoma mbula yini ku khoma tithenda leti se xi nga yakiwi xikolo lexi se tenda yi humini ya Magwagwaza se va yi lwela a xi akiwi xi akiwi i khale yi humini tenda i khale yi hume rini 20 sweswi va te loko ki huma rin'wana phephe va te phase 2 mara na phase 1 a yi si na yakiwa rini I'm saying 2015 yi tlherile yaleyo mali loko ve i 2015 yi tlhelele ka ndhawu yi tlhelele ka treasury yaleyo mali va ri sweswi ku hume yin'wana futhi 2024 2025 se hela hi le nemetwele bot wa mina Magwagwaza na xo xi wela ka nxaxamelo wa swikolo leswi swi nge le ku hayi mina ni mukhanselara wa Bushbuckridge kambe a se swi ngopfu leswi kahle ka ta ku a xi le ku thiweni xikolo Bushbuckridge xi le ku thiweni xikolo ni vula mhala hayi amukele ni n'wana mingiserelo ni hlekani papa mpfukile hi vatomi n'wina ke pfukile mani mina loko swi tala ka leswa strike lexiwani no twa ingaku huma misana tintiho loko hi ri
vanhu va Afrika-Dzonga hi nga ri ku swi voneni a na ha twi ku ta vona yini ku SATU i affiliate ya COSATU ku nga yi nga alliance na ANC le ka GNU na mavandla man'wana swi ta njhani ku ri SATU namuntlha yi nga nikiwa mpfumelelo wa ku ya macha ku ri hi ku vona i affiliate ya COSATU leyi nga vurhangeri ku nga bya vona se va machela mani loko sweswi va ri la hi switirhisiwa aka mfumo lowu fambisiwaka hi vanhu lava vona va ripotaka ka wona so i ti-question leti a hi fanele hi ti vutisa so lexi xi nga kona hi Botpet ku va mhaka ya ku se hi le kusuhani na ti-position ku endliwa swivandla vanhu va la ta ti vakela mavito hi ku sungula strike swo ka swi nga yangi hi kona kambe swi va swi nga yangi hi kona njhani va kha va rila vanhu va kha va kombisa ku a ku tirheki la mathicara ya tirhaka kona va vilelela sweswo va ri i ti-austerity leti ti ndlaku ku xiyimo lexi xi nga ha tshamiseki a va tivi marilele loko mina sweswi a no twa COSATU ne hi ku matirhele a ma kahle va mobilize ku loko hi ya ka election ku swilo swi ta famba kahle loko ho cinca vurhangeri a hi fambeni hi nga ha va voti lava ri kona that's the only way aka xidemokirasi loko mi lava ku rila u rila hi vote se a swi hi pfuni nchumu hi ri maAfrika-Dzonga hi tshama hi karhi hi rila hi xi xin'we kumbe hi ku disturba tidyondzo kumbe hi disturba na ti-service delivery minkarhi wo tala ta disturbeka swilo swi nga heli vanhu va ha lwela ku tender yi fanele yi kume hi mina mali za yi tlhelela aka government ku ri hi ku hi na tool leyi hi nga yi tirhisaka ku susa vurhangeri lebyi hi vonaka nga a byi hi tirheli for 30 years ma swi vona so a swa ha tikombi kahlekahle hi rilela yini sweswi ya ka election the very same people lava nga ku rileni vona va lava mina ni nga tshemba vona hi ku na khale ne hi tive ku mathicara hi vona va nga tlhariha na loko ku ya ka ti-election hi vona va conducta ti-election na loko ku campaigniwa ku tirhisiwa vona ku byela vanhu ku ya ku vota ku votisiwa ku yini mara hi vona namuntlha va nga ku strikeni se va nga rili na loko va kha va tirha loko va ku i nkolombyanyi wawa loko va ku lava tsalaka kona ku tsaleke kahle hi mhaka ku ya ku se xaviwa ti-chalkboard tin'wana sweswo va fane va rila because vona va dyondzile Botpet va rhamukela hi mabofu ene vona ku va ta tikuma va karhi swi famba kahle a va susi mabofu lama ma nga nghena ma nga phambeni ka vona because Botpet n'wina mi principala ne mi ta kuma ku ministara leyi mi fambisaka n'wina yi nghene hi cater deployment a yi tivi hi nge vuli ku a va yangi xikolweni a va tivi nchumu hi mhaka ya dyondzo khale swikolo na swi fambisa hi a ku ri na a swi fambisa hi vanhu lava nga dyondza xikolo Botpet ntiyiso leswi swi fambisi hi vona ene vanhu va la pfumela tindzawulo to tala a ti fambisi hi vanhu lava nga na xikili xona lexi sweswi hi xi lavaka yini a ni khala ku ri na vakamberi nemetweni mani ya mahungweni lava loko xikolo ni mani ya mahungweni nemetweni ni khensile tlhelo rero mi nga ta na rona mingisi ra mina okay thank you inkomo I cancer ayi kumeni mahungu emsava na misho justice machines ya misho Etshwane pheli soshana marabi katsana le makaunyane hina wena hi 95.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Ai mhaka leyi ya dyondzo leyi la mkhuhlu a ku na lexi endlekaka vana a va le ku dyondzeni 10 o'clock vana va se va vuyile every day kusukela hi vhiki ra mahetelelo before ku pfaliwa swa March vana va ya exikolweni va vuya hi 10 vana va ya exikolweni va vuya hi 10 ni sweswi vana va ya exikolweni va vuya hi 10 la mkhuhlu a ku na xikolo Botpet njhani ku pfuka khalanga loko fika timhaka ta xikolo khalanga a hi le xikolo xa Ximungu ntsena laha mi tshamaka Belfast 10 o'clock va se va ri la kafu loko ri namuntlha vhele le xikolweni a va yanga so hi nga tiyiswa nkingha i yini hi ku loko va vutisi na vo va ri hava swi tivi since ku pfuliwa xikolo xa ka hi 10 o'clock va vuyile namuntlha vhele a ku zanga ku so nkingha leya timhaka ta xikolo khalanga hi tiyiswa nkingha yi kwini always 10 o'clock va se va ri la kaya
se hi nga tivi swa ku humelela yini a timhaka ta ximungu ntsena hinkwako swi tani ra Bushbuckridge inkomva haxi. Hambi swi ri tano Bootpad, I don't think ku ri na ti-grade letin'wana to va ka xiyimo xa kahle ku ti ngheniwa ko va ku officer u fika a declare 8 and 9 ku ti huma ku ti nga ha dyondzeriwi, so I don't think ku ri xikolo hinkwaxo xi safe ku dyondzela ka xona. So the problem i ku sweswiwani vatswari everyday mutswari un'wana un'wana i riska n'wana wa yena ku ya ka xikolo lexiya not knowing ku ri ku ta humelela yini hi nkarhi muni. And then loko swilo sweswi endleka swi ya costa department more because vatswari va ta suwa department, so they are playing lotto with the vana va vanhu hi ndlela yeleyo because they are just hoping ku ri ku nga wi planga kumbe ku va zenge at any moment before va kota ku attenda swilo leswi vana swi attenda even if va ta lena va swi attendile. So hi yeleyo mhaka ya ku xikalavito. Aye Bootpad, na mina ni ta va xikalavito laniwani. Ya ta vula ntiyiso mfumo lowu wa ANC sale wu nghena wona aka swikolo va za va nga improve nchumu kahle masayiti hinkwawo va improve nchumu. Ku na swikolo swa ku tala leswi swi nga suka swi akiwe hi Hudson Ntsanwisi, Professor Dokodela Ntsanwisi. Hinkwaswo swikolo swi nga endliwa hi nkulukumba luya a ku ri miako ya kahle. Mfumo lowu nga nghena sweswi ko ku dya mali va tsetela ti-contain swo ka swi nga pfuneki nchumu. Pfuna a ku pfunekiweni loko ku ri impela sweswi vulavulaka Afrika wa vulavula swa fika tindleve ta yena Ramaphosa a fanele swi fikisiwa. sweswo mingisero mgana lona FM komandela la ntakari 12 timinete ntsena kupela hora ya 13 nakonako eAfrika wa vulavulela ku bulana tatana Nhlayisi va suka ka Walter Nhlayisi va suka eka the South African Democratic Teachers Union yi twa ku va ri yini vona ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka timhaka leti ti fambelanaka kumbe leti ti vulavurisanaka na match lowu va nga eka wona namuntlha hi ndlela yoleyo. Xiyimo xo ka xi nga tsakisi hi xexexa ku onge ku na swikolo swo tala leswi ku nga ri ku dyondziweni na ku aka xifundzatsongo xa Bushbuckridge leyi nga mukhanselara koho kambe ke xivutiso i ku loko ku ve a ku ri ku dyondziweni hikokwalaho ka yini veri vhiki hi mpfhuka swikolo swi pfula swikolo swi vana va le ku vuyeni kaya hi 10 muhumelerisi hi laveleni va ndzawulo ya dyondzo a Mpumalanga hi ta vulavula na vona hi tlhela hi nyika na vayingiseri nkarhi va vulavula na vona va ri layinini hi kumeleni vona loko ku ri ka va na leswi va swi chavaku va ta vulavula na n'wina mi kota ku va byela swirilo swa n'wina leswi mi nga na swona hi ndlela yaleyo hi ku ya hi leswi mi nga swi hlamuserisa swona i xiyimo xo vava ngopfu i xiyimo xo vava swinene mi nga lava ku hi tlherisela ndzhaku a Bushbuckridge ne loko ku fananisiwa na tindhawu tin'wana ta Gazankulu a ku ri na swisuto a va ri na xikolo a hoxana ani kambe ku suke madyondzi vo tala lava nga suka hala n'walungwana wa Gazankulu va ya le a Bushbuckridge va ya dyondzisa kona maswo a ku ri na swivandla swo tala swa tiposo hi ku vanhu vo tala kumbexani swi nga endleka vanhu vo tala va nga ri na ka xiyimo xa ka xo dyondza kumbe swin'wana swo taniya vanhu vo tala lava ni va tivaka va nga graduate a va kuma tiposo a Mpumalanga maswo se sweswiwani vana lava va nge a va fanele va ri ku dyondzeni a Mpumalanga sweswi a va le ku dyondzeni se loko va nga ri ku dyondzeni swi ya vuya kwihi swi ya vuya ka ku lava nga le ku dyondzeni va nga ta tlhela va dyondzisa na ku hi fike njhani ka xiyimo lexi hikokwalaho ka yini ku na van'wana va nga ri ku endleni ntirho wa vona va ndzawulo ya dyondzo Mpumalanga loko mo tshika mi tile minduku hi mi kumini mi pfumela ku ta hi byeleni na ku mi aka swikolo swingani na ku vo swin'wana kumbexana swi le ku akiweni kona laha vanhu lava nga koho laha va nge le ku rileni ku nga ku ri yin'wana mhaka leyi yi hi fikisaka kwa se swi fanele swi langutiwa na swilo swoleswo swa ku hina ho va rixaka ri nga ririro hi onhele mani kahle tanihi rixaka loko kun'wana na kun'wana loko ya hala swa hina swi salela ndzhaku hi mhaka yini se hi ta va hi kha hi ringeta ku va lava va Mpumalanga va ndzawulo ya dyondzo ya Mpumalanga ku va ta hi byela ku hi fike njhani laha
va tsandzekise hi yini va tsandzekise hi ndzawulo ya mitirho ya vaaki na public works njhani kumbe va tsandzekise hi yo department of education basic education njhani loko vana va kha va famba kaya hi awara ya 10 va ku va kha ku la ku fikeleriwa yini va twile mani van'wana kha va vulavula timhaka ta van'wana va ta hetelela va dzaha tinyahupe van'wana va loko va ri vaxisati va ya vavanuneni hambi va vula yini mara sweswi va nga swi vula va vule sweswo va va hi laha switukulwana hala tlhelo ku na vanhu vasati na vo kumbexana hi vulavule ngopfu lera ra va chanuta seni vasati va pfumerile kwala ku va la ku ta kwala va tata va ta vulavula hi nkarhi walowo va pfumela a va le ku teni tifoni to ri a ti ri la tipaleni sweswi va swi twile hi kha hi vulavula hey laha loko ya nghena kona i ta vuya kumbexana leswo swi endlaku va nga hati hikuva va pfumelelani na muhumelerisi ku no hi fanele hi ya vulavula hi tata ya vulavula kumbexana ta nghena hlayisi n'we mi nga na nomboro ya nhlayisi n'wi byeleni ku i pfumerile se loko a nga pfumelanga hi ta ku hi ha munhu wa satu sweswi se va pfumerile a va hati va ta hi byela ku ve ri yini loko xiyimo xi titani himpela vo hi mamisa tintiho na va ku hi le ku terekeni hi le ku macheni ku na ti-austerity loko va jika hala va ku hani wa hoti a ho chovha ku hi tikomba ku hikwani 0860002543 i mani tlanga voice note leyi loko a nga ti ta va kha hi twa wehe ku u angula ku yini ka 0860002543 nongonoko i Afrika wa vulavula Aye Pet na mina ni ta va xikalovito laniwana ya ta vula ntiyiso mfumo lowa ANC sale wu nghena wona aka swikolo va za va nga improve nchumu kahle masayiti hinkwawo va improve nchumu ku na swikolo swa ku tala leswi swi nga suka swi akiwe hi Hudson Ntsanwisi Professor Dokodela Ntsanwisi hinkwaswo swikolo swi nga endliwa hi nkulukumba luya a ku ri miako ya kahle mfumo lowu nga nghena sweswi ko ku dya mali va tsetela ti-contain swo ka swi nga pfuneki nchumu pfuna a ku pfunekiweni loko ku ri impela sweswi vulavula ka Afrika wa vulavula swa fika tindleve ta yena Ramaphosa a fanele swi fikisiwa hlikani khalanga ancindani na hi sola mhaka ya ku pfariwa ka swikolo vaakatiko kumbe community va na mfanelo ya ku pfala swikolo handleni ka milawu yo karhi leyi faneleke va yi landzelela until va pfumelana ndawulo teka xiboho xa ku xikolo lexi a xi pfala Francis Nkuna kwala Pitori amakawunyana inkomu sweswo mingisero mghena lona FM nongonoko Afrika wa vulavula hi ku haxela wona T kusuka la studio 2 hi le Polokwane hi lava ku twa ku n'wangulo wa wena hi wihi eka timhaka leti hi nga eka tona hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula nga vulavula nyana nkarhi wa apartheid mina ni endle plumbing hi nkarhi wa apartheid a ku ri na leswi a swi ta sala langutisa leswi ni swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswi a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swo swi nga ta endliwa swi fasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka Masombe Republic a hi le ka Banana Republic banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo mingisero mghena lona FM makomandela a hi ku twi mingisero mani makumembirhi timinete ntsena ku pela awara ya 12 a hi faneke hi bula tanihi sweswi ku byela ku kumbexani hi vulavule ngopfu se va ku hayi swantsa hi nga ha ngheni hi nga ha khomi riqingho heyi hi nga ri laha hi ya vuya na to tikati ya vuya na to tikati rhurha hi ndlela leyo ni kensile swinene ku na van'wani va nga ni rhumela ti-voice va ni rhumela tinomboro ta mukomishinara wa xifundantsongo xa Vhembe General van der Walt ta va landa valavo na murhangeri kumbe na lwa tirhanaka na timhaka ta vuhlanganisi a Vhembe
veri i dati hi ndlela leyi ta va kha hi bula na vona hi twa ku hi ta va kha hi lava hi twa ku va ri yini hi hoyi leyi nga koho ka Malamulele mi hava intelligence n'wini leswo ku ti hanyeriwa mi tsandzeka ku khoma vanhu vo ti fambela NP 200 va nge le ku jikajikeni va tekela vanhu tinhundzu swi mi tsandza sweswi va sungula va ku Hukuri N'wendzamhala Sunguti Nyenyenyani Nyenyankulu sweswi Dzivamisoko n'hweti ya vutsevu mi kha mi tsandzeka mi ntsandini sa hi ku tumikisela mina 0860002543 ka ha ri na vatirhela mfumo va ya ku mahlweni va kholela vanhu va yi va fola layini aka SASSA nampundzu ka Malamulele loko va fola layini ka SASSA nampundzu ka Malamulele va lava ku pfuneka ku pfumala na munhu loyi a va byela ku namuntlha hi tirha nkarhi wo koma a va yangi ku hana unga nga ya va byela munhu u ta humelele hi ma 11 loko se vanhu va fole nkarhi luwa hinkwawo va ku hano ya ka training se ha pfala i tirhelo munhu rero mi tirhena yini hi ku swa fana mi le ku tirheni nchumu ya ka training ha pfala vanhu va suke hi tibazi kolomu va suka kona vanhu lava tirhisaka imani mi vhe mi byela n'we mi tirha ka SASSA mi vhe mi swi tiva vanhu lava telaka vukorhokeri bya n'wehe i swisiwana swa swisiwana handle ka loko ri ku makhamba vhele ani makhamba munhu a ya tsarisana hamba nga ringanelanga mara vo tala va vola va taka va tela vukorhokeri bya n'wehe i swisiwana swa tiko leri dokodela va tshama yimbela risimu rin'wana ra ku nga tsakisiwi ritshuri henhleni ka nhloko ya xisiwana kumbe hi ra vo dokodela no va nghenisa cindani wa ti tiva tinsimu ta dokodela ku na risimu rin'wana ra ku nga tsakisiwi ritshuri henhla ka nhloko ya xisiwana ni ngo yo twi mina ka SASSA ni ta ndla lava va koho vanhu lava nga le ku teni ka SASSA a ni vuli ku ni a ni vuli ku ni a ni vuli so no vula ku sweswi tsalana senzi Rose va nyikaka a swi ni pfumeleli ku ni ta ka vukorhokeri bya n'we bya SASSA hambo pfala swi nge ni endli nchumu mara ku na vanhu lava nga le ku hluphekeni va lavaka ku pfuniwa hi n'wina mi va kholelaka SASSA Malamulele swi vula ku yaha murhangeri i mani murhangeri wa kona manejara wa ku vanhu vo pfuka training ya kho yo va juma a ku hey hi jumiwile ku na training hi ku loko a ku nga jumiwanga na mi ta tsala tolo kunene ni kume i notice yo huma ka Eskom na email tatana hlayisi ne loko hlayisi va fikile kumbe ku nghene un'wana mingiseri a ta vulavula leswi nge vulavula swona ta miya tolo kunene ni kume hungu ro huma aka Eskom va ku hi ta ndla planned maintenance hi ti 6 ta May van rumeri no nto rivala hi ti 6 ku ye gezi ri fambile ku endleka ni wu rivele mara van byele ka ha ri nkarhi maso so n'wina mi tsandzeka ku vekela phepha laha ku hi ra vuntlhanu kumbe hi ra vungani ku ta ku ri na training vanhu va ta byelana maso va ta byelana ku hano hayi veri ku ta na training rini ka SASSA minduku hi nga vindukeli a va kona swontswa munhu khandiye bazi a suka ka Matiyana a fika ka Malamulele a fika a hlanganisiwa hi n'we mukhamu ku hano namuntlha hey ku na training swo yini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula amukeleni ka ha ri na munhu la 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mingixeri loyi nhlekani hayi bote njhani papa mina yi pfukile mi njhani bote kombela ku va Xikalavito inkomo Xikalavito ku na mhaka leyi ni nga yi vona more special ka hina vanhu hi ma South African ku swi fika timhakeni ta dyondzo ya mhaka leyi ni nga yi vona hi le ku yi xaviseni South Africa hi ku ri hina hexe hi ndlela ya ku swikolo leswi hi nga kulela ka swona swa matikoxikaya a ha swi lavi swikolo leswi hi swi tirhisaka sweswi i swikolo leswi taku na vaaka na vanhu va huma hi le handle va ta hi pfulela ti-private va ku ku na xikolo lexi xi le ku hi ku hi xaka Malamulele xigodi xi le ku hi ku hi xigodi hi rivala ku na swikolo leswi hina hi nga kulela ka swona a swi ri kahle a hi dyondza hi pasa hi ya hinkwavo loku hi lavaka kona hi nga ri hava vanhu lavo huma handle mara sweswi loko mi swi languta a ha rhandzi xikolo hi rhandza vito ra munhu loyi a ngo ta hi endlela xikolo ivi hi cinca education ya tiko ra hina a ha swi koti ku endla nchumu hi mhaka ku
hambi ku ri ka swa sport ku ri swa hina a ha swi endli swilo sweswo leswi hi swi tsutsumisaka i ku tsutsumisa xikolo hi languta ntsena ku xin'wana mu dyondzaka malamulelo mara hi tlhela hi tsandzeka ku afforda ku maintaina swilo leswi hi nga swi sungula swa susa n'wana atikweni a ya kule hi lwela government hi ku a nga hi nyiki tibazi a nga hi nyiki yini leswi hi ngo swi susa laha hina hi tshamaka kona ku ri nhluvuko wa hina hi wu yisela va matiko va le handle kumbe lavan'wana va tindhawu ta le kule na hina so i swilo leswi karhi rin'wana a hi fanele hi swi languta swi fana sweswi ku loko hi ri na xikolo a hi lweneni ku xikolo xa hina xi va na vadyondzisi lava va nga ta va va ri va tiko ra hina va nga ta va ri vaakatiko ra hina va nga ta va kulisa gazirankulu ya hina mara loko hi tsutsumisa vana hi va yisa lemiyani lomu hi langutela ku xikolo xi ta kula njhani ku ri hina vatswari hi dlaya ku a ni mara loko n'wana ni twisisa ku laha lawani a xikolweni lexiwani xi huma hi 10 ku fana na xi nge swo tala swi nge le ku humeni hi 10 ni nge n'wi tshiki laha a dyondza kwalaha ka xikolo xo humi 10 ma swi vona ivi ni ta n'wi yisa ka xikolo lexi ni nga ta ku swi ta jinga swi antswa a hi languteni hi ri vatswari ha swi kota ku tshama mithini hi ri tiko hinkwaro hi vutisana ku hi lunghisa ku hi endla yini a hi vutisani doctor un'wana na un'wana u ri wa min'wana ni ta n'wi yisela ni lava kona swi lunghile mara lava va nga ku hluphekeni va tsandzeka ku fambisa vana ka swikolo sweswo ku endleka yini loko se xikolo xi vuya xi pfariwa ku ri hina hi tshika tiko ra hina ri fela hi swikolo hi ri langutile ku sweswi xikolo xa fa ma swi vona so manthako loko hi ri vatswari a hi languteni sweswo ku loko n'wana mo n'wi teka n'wi tsutsumisela dorobeni dyondzo leyi a yi landzaka dorobeni na leyi a fana a yi endla ku va la ku nga dyondza matitsari laman'wana yi hambana kwihi loko u tshama hansi hi ri vatswari botet hi vitanana hinkwenu hi ri vaakatiko hi lava ku tiva ku xiphiqo xa ku hina hi teka vana hi va fambisa hi nga kulisi tiko ra hina hi le ku ri wiseni loko ri ku ni tshama ka mitititi mi ya kulisa njhani mitititi hayi a ni kulisi botet hayi dlaya ni loko ku na munhu a nga swi koti ku yisa n'wana ka magona hi mako a nga na mali ya dyondzisa ku yini hi yo teka xikolo hi xi susa hina hi xi yisa ka malamulelo hi ri na xikolo kwala tikweni rero loko xikolo xi fane tifasitere swi hi tsandza ku hi ri vatswari hi vulavula hi tshama hansi ku okay a hi xaveni festere hi pfalela vana va hina va tshama endhawini yo kufumela ni mi twele bota mina i mhaka yin'wana ya nkoka leyi mi taku na yona yi yaleyo ni yo hanyini mina ni yi vonini muyingiselo wa mina ni khensile swinene tlhelo rero mi nga ta na rona hi swona inkomo loko a ka vulavula ku taniya mina ni tirhile ka xikolo xa le a hanya ntomo xikolo lexiya xi londliwa hi vadyondzisi vatswari na vana ku xi va xikolo xa le henhla na swi tsundzuka sweswo ka ha ri na va ri mani lava a va ri ka SGB va sirha tatani Makondo va sirha tatana Mabasa a va hi teka ngopfu hi timhaka ta dyondzo tatani Mabasa u nge ti mimoya ya vona yi nga ya mahlweni yi etlela hi kurhula va mhani Maswanganyi a ni na wa ri mudyondzisi kun'wana mara a va ri xirho xa SGB hi nkarhi wa kona swi tikomba ku va hi tekela dyondzo ya vana va vona ivi swi endlaku na mathicara ehansi ka vurhangeri bya principal Hlungwane va tirha hi ku tiyimisela hi ku tiva ku vatswari lava na tsundzuka va lunghisa na titransport ku yiwa na le Mbilu ku ya voniwa kasi ku ndiwa a ku ri ku ntirhisano wa vadyondzisi vana na vatswari va yimile va ku hayi xikolo lexi xi duma xi va hi ndlela leyi hanya ntomo hi mhaka ya sweswo ma swi vo se swin'wana swa leswi kumbexana a hi fanele tanihi miganga kwala hi nga koho hi swi tekela nhlokweni swo swoleswo ni mi hlayele swikoloni ku a ku ri na swikolo swa ndhuma va ri Pambeta va ri Vubye va Hluvuka va Bankuna a swi ri koho swikolo swo swoleswo swi dumile va swi tiva ku ka pasiwa laha loko ni nga hoxisi na executive mayor wa Bushbuckridge va dyondze ko Bankuna i swikolo leswi va lemana sweswo se swi tsandza ku hi sweswiwani ku va hina swa muxaka wolowo xin'wana xikolo xi tshame xi va koka rin'wana doroba vana va tiva ku dyondza xilungu mara va nga tivi nchumu se vana vatswari va kha va va hlomulela hi nga ri laha ko dyondziwa xilo hi lava ku bula na tatana Neli Xikwambani ne tatana Neli Xikwambani ku na muyingiseri a nga va lava tolo a khale ni nga se va twa ka Munghana Lonene se ni lava ku va twa hi bula na vona ndhaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula
sweswo mingiselo munghana lona FM makombandela misho justice machine byi tisa hungu rero ku matwala general wa ANC a tsundzuka mupapa la nga tlela vurongo lebyikulu a nga ta heleketiwa ndlwini ya ku hetelela hi mugqivela a ni kha ni vona mbulavulo wun'wana ka full view na madyambu tolo wa dokodela van'wana va le Kenya va kha va vulavula hi timhaka ta ku ina swi kahle ku hi xixima vutomi bya mupapa Francis kambe a swi vuli ku hi tsandzeka ku landzelela leswi a lwisana na swona a lwisana na vukungundwani a lwisana na vukorhokeri ku tshamisa vanhu va ri swisiwana sweswo ku taniya a ku varhangeri vo tala Afrika vo va ku vulavuleni timhaka ta ku a ni ri na yena heta ni nyimpi South Sudan matsundzuka loko a tile i fike a ni tivi i maendlelo ya njhani n'wina mi nghenela kereke yaliya ya Catholic mi ta hi byela leswiya swa ku tsontswa milenge mupapa fika tsontswa milenge ya varhangeri ya president wa le South Sudan na xandla xakwe va ku a hetiseni ku rhula ka ndhawu leyi kambe sweswo hinkwaswo a swi hetelelanga swi endlekini ka tshukiselana ni matihlo sweswi kwele South Sudan leswi endlekaka Democratic Republic of the Congo leswi endlekaka a Sudan swi endlekaka a Israel na Gaza swi endlekaka hala a Ukraine na Russia i mintlhontlho leyi nga koho leyi mupapa a nga yimi na yona mara vanhu va ta ya kwele ku ve ma hi vo mhaka kona tatana le Xikwambani va koho la layinini va vulavulela ndzawulo ya rihanyo a Limpopo un'wana va kulukumba va nga lunga ngopfu nkulukumba loyi na loko ni vulavula na yena moyeni na mangutwa na n'wina ku i lunge ngomu o xanisa hi n'weva va ni n'wi amukela hi ta kota ku n'wi twisisa loyi a nga n'wi rhamba la ka swin'wana swa leswi lava ku bula hi swona ku na muyingiseri tolo a nge te hi n'wi rhamba a ta kota ku hlamula swona endzhaku ka sweswo ku na timhaka ta tihakelo ta le swibedhlele mani ku va ku hakeriwa a va te i rihanyo ra mahala a ni tivi se hi ta twa vona ku va ri swi endlisa ku yini ku endleka yini hi ndlela yaleyo tatani Xikwambani nhlekani khalanga ngopfungopfu kwala ko lunga mina tomi xavuti mikarhati kumelana na n'we no inkomi Xikwambani ni kombela hi nga se ya kule hi sungula hi twa leswi okay vulavula na Machivala ka Mkhwati hi na challenge ya la tliliniki no kumbe mi nga ni pfuna hi mavona ku advise kumbe xana hi swi tivi swona ku na manese lava tshamaka kwala tliliniki hi ku twisisa ka mehe va endleriwa ku loko ku na emergency na vusiku loko tliliniki yi pfarile va kota ku pfuna vanhu lava taka hi emergency ntsena na vusiku kambe a swi endlekisi swona sweswo vanhu va jikisiwa ivi va ya ka tliliniki ya kwala kusuhi leyi na yo yi nga na manese va tshamaka ni swisomu ivi va ya va pfuna lavaya mara lava hala ka hina a va pfumeli ku va pfuna se tliliniki leyi vulavulaka yona yi ku hala ka n'wina okay no swa twala ku na tliliniki yin'wana na yin'wana loko yi ze ku va na tliliniki ya mugangeni wo wolowo ku va nyikiwa leswi va swi vitanaka ku ndliwa leswi va nge dikambe mi swi vitana yini clinic committee ma yi tiva clinic committee ya tliliniki ya ka n'wina hi ve hi engage na voho over the weekend yi komba ku va tshame va lava ku yi addressa mara va nga kumi nhlamulo yo twala nkarhi n'wani swi vangiwa yini khalanga i kuma ku a wu va sure ku hi mpela loko va karhi va tshama laya va fanele va hi pfunisa ku yini loko ku ri na ti-emergency hi ku kala maybe vutivi byebyiya hi swona vutsaka swona ku clinic committee yo hi fanele yi mi pfuna hi sweswo ni sure ku namuntlha va ta yi attenda mara a no lava ku tiva ku hi ku twisisa ka n'wina khalanga a swi fanelanga ku loko va kha va tshama kwalaya loko ku ri na ti-emergency va hi pfuna na nga va hina hi va tikisela swa endleka mi kuma ku va mintwanano ya vona na muthori hi yaleyo kambe kun'wana mintwanano yaleyo ya cinciwa hi mhaka ku na n'we vaaki mi maona van'wana va nghenela vaongori lava van'wana va ta hi nga ri va lava ku pfuniwa kasi va ta ku va hlaseleni ma vo se sweswo swi tiviwa kahle hi va tatana Neil Xikwambani kumbexani mi ngo hi nyika vito ra tliliniki tatana Neil Xikwambani muyingiseri wa hina loko vo kuma nkarhi na vo kwala xikarhi va nga hi byela ku tliliniki ya n'wina yi le ka xitandard xihi mi ngo hi nyika vito ra tliliniki
i Mukhwati clinic ka Mukhwati kumeka ka Mukhwati village na ku vona okay no akuna xiphiqo hi sweswo tatani komani hemba ku swi tiviwa ngongweni. In fact muhaxi mi hlamule kahle swinene hi laha a ni ta sungula koho as well ku na sweswi swi vulaka ku nkarhi wun'wana ti-operational problems and ku va hi va na tikomiti to fana na ti-clinic committee i ku ringeta ku swiphiqo swa muxaka leswi ololoxiwa hikuva ti-clinic committee na ti-hospital board ntirho wo sungula i ku va rito leri nga coordinated ra vaaki eka mfumo loko ku tlhela na swiphiqo swo sweleswo clinic committee loko committee yi hlangana na swiphiqo swa so ya swi kota ku eka clinic committee ya hlamala ku vanhu a va pfuneki na madyambu ku na manese ivi loko va nga ri na tinhlamulo va swi kota ku ya ka operations manager kumbe ka district executive kumbe ka sub district eka district executive va escalate hi ndlela yelo va kota ku tlherisela nhlamulo eka communities nkarhi wun'wana swi nga zangi swi lava ku swi leha hi ndlela yeleyo so mara ku ta hi ku kongomisa eka mhaka leyi leswaku tliliniki ka Mukhwati xikwela la nga tshama kona leswi swi tivisaka swona na ku consulta na vanhu va hi va le ka district ya Mopani so yin'wana titliliniki leti tekaka leswi nge i call system leti tirhaka leswi nge i call system leswi vula ku muyingiseri loyi a nga sungutana na muchavi or a va le ku hembeni kumbe a va endlangi xihoxo loko va ya yisa munhu clinic because va tiva ku ku na manese by right clinic yi va yi pfariwile ku na security laya loko munhu a fika byela security na muvabyi hi loyi u la ku voniwa loko manese va tlhele va pfuxiwa va attenda munhu luya loko va hete ku nga attenda va tlhela va khiya clinic va famba hi leswi tleka Mukhwati yi fanele yi tirhisa xiswona so ku hela ni nga hlamusela ku hela hi nga koho hi leswi yi tirhisaka swona so na loko hi endle kumbe ku cheka ka district kumbe leswaku it is classified as such a ni sure ku kumbe eka siku leri nkarhi wun'wana muyingiseri va nga yisa muvabyi nga va ku na swiphiqo swihi leswi ni pfumela ku loko a swi lo escalate a swi ri clinic committee if clinic committee yi active a swi fanele swi ololoxiwile but lexi hi nga xi endla ni ku ni vulavula na vanhu va district ku a va tirhisani na sub district na operations manager ku make sure ku indeed loko ku ri swa ku because swi na ku gembula hi vutomi bya munhu loko community yi tiva ku tliliniki ya pfula na madyambu ivi vanhu va ta va fika va jikisiwa va byeriwa ku tliliniki a yi pfula nako if tliliniki ya Mukhwati xilo xi cincile a ka ha tekiwi call na madyambu because swa cinca for whatever reasons ku hela mi nga hlamusela swi nga endla mi kuma ku va hlaseriwile swa ku fana na sweswo njhani va fanele va tlhelela ka clinic committee va tlhelela ka vurhangeri bya muganga ku nga tikhanselara na tihosi and va va byela ku byelani tiko ku leswi a hi endla swa call system a ya ha endli kwala ka lexi na lexi na lexi loko swa va pfuna leswi nga pfuna na ku swi va pfuna a komani ku miyeriwa ku ku yimeriwa siku leri vanhu va taku va byeriwa ku a va pfuniwa a hi tirhisi swona sweswo leswi mahaxi mina ni kombela ku mi ni pfuna a ni tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle na kambe loko a ni swi kota eka tatani xikwambani na district ya leyi tirhanaka na tliliniki liya ka Mukhwati ni kombela mi ya disbanda clinic committee liya loko ku ve ku ri kumba loyi vulavula ntiyiso a yi hangalasiwi komiti liya ku laviwa yintshwa a va hi pfuni hi nchumu vanhu valava va nga koho sweswi ka komiti liya well ku vulavula ntiyiso ku tikoho ti-clinic committees leti nkarhi wun'wana ti va ku na swiphiqo so a ni sure hi ya ka Mukhwati mara swa endleka mi kuma ku ti-clinic committee ti va ti nga ri effective kun'wana kambe kun'wana ti va effective tin'wana ti tirha kahle so hi ta swi langutisisa na swo sweleswo hi ku nkarhi wun'wana a hi swona hi ma burisananelo xikarhi ka community na yo clinic community liya because loko ni burisana na murhangeri wa district va kombise ku va nga tivi ku ku na ku cinca tliliniki liya ku ya hi vo tliliniki yi tirha so swi vula ku swi nga endleka mi kuma ku swi nga endleka na vanhu lava va rhumiwe ku escalate issue leyi va nga yi fikisanga na le ka district ku tliliniki ya but ni lava ku swi vulavulela na le ka ti-community tin'wana leti va nga va ku va hlangana na swiphiqo so ku loko tliliniki yi cinca matirhelo a ku miyeriwi khanselara i fanele a va a swi tiva kwalano ku na tindhuna emugangeni swi fanele swi va swi tiva lava in most cases mi kuma ku va serve ka ti-clinic committees ku swi olovisa communication xikarhi ka hina inana mara na loko vo ka va kuma ku clinic committee a yi effective a swi bihangi ku operations manager a ya endhuneni kumbe a vukosini if ku na vukosi a fika ku hi tele ku mi byela ku tliliniki ya hi cinca matirhelo ku ta endlisiwa leswi na leswi na leswi ku ya hi laha na hi tanihi ndzawulo loko hi famba hi karhi hi endla titliliniki ku ti tirha na navusiku ti endla yini hi rhanga koho kwale vukosini na le tindhuneni na le ka vurhangeri bya muganga hikuva hi lava nhlohlotelo kumbe hi lava
ku sirheleriwa hi vaakatiko loko swi teka timhaka ku na mhaka ta ku fana na vugevenga loko se swilo swi onhaka hi ku tlha hi nge swi koti ku tlhela hi tsutsumela vukosini ku ve ni loko hi ta a hi zangi hi burisana so hi ringeta ku pfula ti-channel ta communication ku va nga saleli ndzhaku tanihi vurhangeri bya muganga kuva xin'wana na xin'wana lexi endlekaka mugangeni va fanele va xi tiva ku va kota ku byela vaakatiko ku nga ha va swividzeni ku nga ha va ka ti-report back kumbe ku nga ha va ka ku na switiviso leswi ngo koma ndzhaveni hi ti-weekends in most cases loko ndzawu swo taniya swi endla ku vaakatiko va tshama va swi tiva ku tliliniki ya hi matirhelo ya cincile loko hi tlhela hi va na xiphiqo na vusiku hi ya ka tliliniki yo karhi. Operations manager i tirha yini? I tirha ku fambisa tliliniki na loko ku va na swilo swo fana na macincelo ya matirhelo munhu wo sungula loyi a fanele a byela va le vukosini kumbe tindhunini kumbe tikhanselara hi ye operations manager hi swin'wana swa vutihlamuleri bya nga na byona hikuva hi ye liaison yo sungula ya vurhangeri bya matirhelo ya mfumo eka level ya tliliniki na ti-stakeholders kumbe swiyenge leswi nga koho swa vaakatiko. I van'wana va vanhu lava va fanele va langutiwa vanhu valavo na clinic committee ya ka Mukhwati ku ya hi laha ni nga tshama kona tatana xikwamana ni vakatsi laha kambe swa mina leswi ku hayi a mi hi pfuni nchumu na clinic committee handle ka loko mo ta mi ta tihlamulela mi hi byela ku nkulukumba loyi wa hemba mara loko ku ri ka nga hembi nkulukumba loyi vulavula ntiyiso clinic committee ya ka Mukhwati a mi hi pfuni nchumu operation manager a mi kotangi ku fikisa hungu leri ka vanhu lava ri fanele ri fika koho na n'wina mi le ku hi pfuneni hi ndlela leyo vanhu va tsandzeka ku kuma vukorhokeri swi ndli nga ri mfumo kumbe va lava tirhaka a va lava ku tirha kasi ko va na vanhu vambirhi vanharhu lava tsandzeka ku hundzisa timhaka leti a ti fanele ti hundza to olova hi ndlela yaleya tatana xikwama ni twa mhaka yin'wana ya ku ku na ku hakeriwa ka vukorhokeri a swibedhlele na le titliliniki a ni nga swi tivi swilo leswiwani mi nga nyika xifaniso xa ku kahlekahle swi ndlisa ku yini? Muhaxi ku na leswi hi swi vulaka UPFS eka matirhelo ya vukorhokeri bya mfumo eAfrika-Dzonga hinkwayo uniform patient fee schedule leswi vulaka ku swi guide ku vukorhokeri bya swa rihanyo ku hakeriwa kwini na ku hakeriwa kwini i mani a hakelaka mali so ni lava ku sungula laha I think point yo sungula leyi ni fanele sungula ka hi leswaku a hi vukorhokeri hinkwabyo lebyi nga bya mahala for vanhu hinkwavo eswibedhlele leswi vula yini leswi vula ku vukorhokeri bya swa rihanyo etitliliniki i mahala swi nga khathaleki ku umani kumbe umani hi vanhu lava ku sungula kona loko u ya etliliniki kumbe ehealth center a wu fanelangi ku va u hakela nchumu ku va u kuma vukorhokeri byihi kumbe byihi u ri mani kumbe mani loko u ri ma ta swi tiva ku vukorhokeri bya le ti-health center hi ku languta byo vabyi byitsongo byo ka byi nga nyawuriwi ku riferiwa ku na mhaka ya ti-chronic medication lava phakaka maphilisi ya ti-high blood machukele HIV swo taniya swi swa muxaka woluwa a swi hakeleriwi leswi etitliliniki mahala for vanhu hinkwavo so loko hi ya exibedhlele ku na mintlawa yo karhi ya vanhu lava nga hakeriki for vukorhokeri vanhu vo sungula i vana va malembe ya 6 ku ya ehansi a va hakeli for vukorhokeri exibedhlele byihi kumbe byihi vanhu va vumbirhi i vadyuhari lava holaka mudende wa SASSA a va hakeli for vukorhokeri exibedhlele vanhu va vunharhu i vayimana lava va tikile na ku ya ku bebuleni a va hakeli for vukorhokeri swibedhlele swa mfumo ivi ku va na vanhu lava tirhisaka lava va vulaka ku ti-mental health care user xitsonga swa hlupha masiku lawa hina ku offenda vanhu kuma ngopfu leswi tala na timhaka ta vutsoniwa na hina mara leswi hina swi tiva ku i vanhu lava nga na vuvabyi bya miehleketo a va hakeli for vukorhokeri lavaya hinkwavo so xivutiso i ku xana vukorhokeri ku hakela va mani so uniform UPFS kumbe matirhelo ya vukorhokeri bya swa rihanyo leswaku lava nga na swa le mandleni va hakela ku lava nga riki na swa vona va nga hakeli so ku ya hi classification liya ku na vanhu lava hi va vulaka ku i ti-H0 already lava se ni nga va hlaya laha vana and so on na lava va kalaka ti-income hi ndlela yeliya so ku va na lava hi va vulaka ku
kumbe na vanhu lava ivi ku va na vanhu lava hi va vulaka i ti-H1 and Z1 i classification lava vulaka ti-low income households kumbe vanhu lava kumaka mali yitsongo hi n'hweti lava i vanhu lava loko munhu wun'we ekaya a va a hola mali yo ringana 70,000 hi lembe kumbe hi n'hweti a kuma mali ya 5,833 hi n'hweti ku ri munhu wun'we kumbe muti hinkwavo a kuma 100,000 hi lembe kumbe muti va kuma mali yo ringana 8,333 hi lava hi va vulaka hi ti-low income households va subsidiziwa swinene va hakela kwalomu ka vo 5% ya mali leyi va fanele va yi hakela swibedhlele that is why loko u fika exibedhlele ku na profile leyi tekiwaka hi we mani u tshama kwini u tirha kwini swi hi leswi hi classifyisiwaka swona vanhu lava and then lavaya u kuma ku nkarhi wun'wana mi ngo fika va ku humesani 20 rand ya fayili kumbe swi taniya se ku va na lava hi va vulaka ti-H2 and Z2 lava i ti-middle income households lava va subsidiziwa nyana mara va hakela nyana mali ya le henhla i vanhu lava va golaka mali ya le henhla ka 70,000 hi lembe ku ya fika kwale ka va 250,000 hi lembe ku ri single income kumbe 5,833 ku ya henhla ku fika ka 20,000 va hakela nyana swi vonaka ha va subsidiza switsongo eka mali ya vo hi lava minkarhi wun'wana loko a fikile va ku no hi ku laveka 70 rand ya 5 kumbe 75 swi ku taniya loko a dischargiwa va ku no ku laveka 300 swi ku taniya se kasi ku na lava hi va vulaka ku i ti-high earning lava va holaka mali yo tlula Your call has been placed on hold. Please wait. Va fanele va xi khumba hi xihoxo la va xi khumbe hi xihoxo tatana xikwamani loko va ha lunghisa hi mani ku tani hambi ku ri sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM i 10 minutes hi se ba awara ya 13 a ni kumbexana mi nga vutisa tatana xikwambani swin'wana ka 0860002543 ni vakumi na vona laha hi ta ya mahlweni a va lava mhlaya vona tatana xikwambani loko xi chilani xi ku your call has been placed on hold vo tala va vana ti-medical aid mus no i ntiyiso na vanhu lava va ri ku fana na ti-category ta hi nga ti hlaya ne hi nga ta va hakeli nchumu ku nga va ku ri n'wana wa under 6 years kumbe muyimana kumbe yini loko o za a va ri under any medical aid loko a ta exibedhlele i fanele ku hakela hikuva wa fikelela a ni swa endleka mi kuma ku munhu i ta exibedhlele xa mfumo hi nkarhi wun'wana hi mhaka ku medical aid se u ala ku hakela swo karhi so hikuva a kota ku fikelela medical aid swi vula ku na tihakelo ta swibedhlele a nga kota ku ti fikelela so valavo va hakela mara swi nga khataleki hi laha na lavaka ka vo va katsiwa eka lava va na ti-single income to ringana 250 per annum ku nga va ma 20,000 ku ya ehenhla hi n'hweti ku ri single income kumbe ku va household income ya 29,000 hi n'hweti lava va fanele va hakela for swilo hinkwaswo exibedhlele fully paying leswaku hi lava va tekiwaka ku va na swa voho va nga kota ku subsidize lavaya va nga le hansi va nga riki na swa vona hi leswi health system ya hi nga designisiwa xiswona se swi vula yini xikwambani hi ku hi me loyi ni tlhavekile ni hana peni mara loko n'hweti yi hela na hola 30,000 ni hana peni namuntlha mi ri yini mi ri mathebula pfale yimini loko n'hweti i ta tala n'hweti yi hela mi swi endlisa ku yini so ku hambana ka hina na lavaya van'wana nga teka ni nga va vuli hileswaku ku hambana ka xibedhlele xa mfumo na swibedhlele swo swin'wana leswaku exibedhlele xa mfumo u nge tlherisiwi hikuva u nga ri na mali right hi ta swi vona ku mathebula u hola 23,000 hi n'hweti lero wehe u fanele u hakela mali hi leri so u ta hlamuseriwa ku u le ka level leyi so bill ya we yi tata loko se u humile xibedhlele you can make an arrangement problem yin'wana leyi nga na yo hi leyi munhu wa fika xibedhlele a classifyiwa va vona ku no munhu a nga kota ku a humesa 70 rand ya fine ivi a hlamusela ku no a ni na yona ni ta vuya ni ta hakela loko se a vuya ra vumbirhi a lava ku kuma service ivi a yi kuma loko se a fanele a discharge va ku se u na 3 years u tile ku 70 rand a wu na yona so hi swin'wana swa swilo leswi hi hlanganaka na swo hi hi kombela ku na loko u kuma ku vanhu va nyikiwa chance ya ku endla ti-arrangement ku fana na kun'wana a va honore those arrangements because nkarhi wun'wana swi nga fika le mahlweni swi tika cost na varhangeri va swibedhlele 99 va na vutihlamuleri bya ku
koleka shumali so nkarhi wun'wana swi nga endleka va fika lava ku hi ku pfunile ro sungula u a wu na mali na sweswi hi tlhele hi ku pfuna hi kombela ku at least u hunguta leyo sungula hi nga swi vona ku hisa ku yini mara swo taniya mara ku ya hi constitution munhu un'wana un'wana na fanele yo kuma vukorhokeri bya swa rihanyo so hi kombela ngopfu lava va kotaka ku hakela ngopfu lava hi nga va vulelaka tikhategori ku swimala switsongo leswi tikaka swi lavekile va kota ku swi hakela because xin'wana xa leswi endlaku hi ta all out hi nga ta communicate mhaka leyi hi ku kuma minkarhi yo tala hi kuma ti-call ta vanhu lava va va hlamarile loko va byeriwa ku ka hakeriwa swibedhlele because mentality leswaku swibedhlele ka hakeriwa so ku na vanhu vo karhi lava faneleke ku hakela mali yo karhi ku ya hi ti-category ta se ni nga ti hlamusela so swi na nkoka as well ku xin'wana hi lexi u kuma munhu a fika exibedhlele ku na n'wana nga tshama a fika exibedhlele loko va lava ku n'wi categorize a ku a ni tirhi ivi va n'wi categorize unemployed loko a heta va n'wi tshungula loko se a fanele amuka ku ni kombela sick note ku ni nga hi mundzuku entirhweni ni kota yi kombisa ka ena se ma swi vona ku va na contradiction kwalaho ku munhu a nga tirhi jikijiki se u lava sick note ya ku ya kombisa muthori ku a ri kwini ku va nga tangi ntirhweni so i mhaka ku nkarhi wun'wana minkarhi ku va na resistance ya vanhu va twa nga ku swilo swa mfumo hinkwaswo swi fanele swi va swa mahala of course ka lava nga affordiki mara ku na lava affordaka ni twa ni ku ya hi ti-categories letiya ni nga ti vula a ku va timali ta ku chavisa to be honest because mi kuma nkarhi wun'wana ha swi kota ku loko munhu a fanele ka private doctor hi hlenga 500 and then a ya loko se a fanele admitiwa xibedhlele loko cause u tshamela xibedhlele 3 weeks ku laveka 120 ya leswi na leswi na leswi na hi mhaka ku xibedhlele xa mfumo mi ta ku a hi na yona a hi swi tiveni ku swi disadvantage van'wana lava nga riki na swona ku va na ti-shortages hi mhaka swa ku fana na sweswelo swilo swa pfuna eka revenue ya mfumo va ku xava ti-supply stadium okay van'wana lava boheka ku hakela mali in full va lava mention lava ku endla sweswi vulaka ti-cosmetic surgeries nkarhi wun'wana swi nga endleka nhompfu leya mi ni twanga ka na hi twisisi se ni decide ku ni ya Pietersburg hospital ni ya ka lava va vula ti-plastic surgeons ku no endlani nhompfu leyi endlaka ku yo va xihuwisilana nyana i cosmetic surgery leswi a ni vabyi no lava ku ti sasekisa ku ni ta twana ku ni ta amukeleka ku antswa swo fana na sweswo na mhaka ya ti-records to phela a ni vula ku a ni ngo a lahlekiwa hi xinhompfani lexi se ni fanele ni languta ku swi ta vuyisa munhu lowa we le ndzeni se n'wi mi ri ni hakela no but ku xonga swi tshama matisweni mulanguti va vula swo hi xinghezi so a swi vuli ku loko loyi a ku hleka ni loyi ta ku hleka so mara kahlekahle hileswaku a hi vuvabyi hambi swi ri tani a hi vuvabyi hi mhaka ku wela ku ti antswisa so leswi u hakela 100% for sure ku na mhaka ya ti-records swi nga endleka mi lava ti-medical records for whatever reasons na to you have to pay for those kind of things van'wani va ta va ku a hi lava ku printera ku giveriwa yinini swa ku yisa ka labor swi ku yinini va ri ku laveka ma 600 or ma 500 swa hakeleriwa na sweleswo a hi minchumu leyi kumekaka mahala so it's important ku vanhu va ka hi va swi tiva loko va lava vuxokoxoko hi ku helela because UPFS yi publishiwile yi gazetiwile yi tlhela yi publishiwa va nga yi kuma eka www.ldOH.gov.za i website ya hiko kwalaha yi ku listiwa swilo hinkwaswo leswi vanhu va swi hakelaka na swaku i mali muni loko u fika exibedhlele u twa nga ku va ku rhoma u na right ya ku yela ka UPFS u fa u languta ku me ni hola mali yo so ni endle leswi na leswi va nyikile leswi na leswi exibedhlele va ri na hakela so much so swi koho swilo leswi listiwile hinkwaswo swi va na swi hakelaka na ti-categories ta swona ni hola mali ya so mi vula gross kumbe net kambe mi nga se hlamula sweswo yi va ni teka mi yingiseri loyi nhlekani yebo va ku yebo hallo nhlekani inkomo njani me ankarhi papa nghena ni makeni hallo a ni nga ta u mhaka mahlawulelo ya tikhomiti tala xibedhlele tana hikuva onge hi to ti nga na swiphichi u kuma muhlawuriwa munhu yalowo nkarhi wun'wani ku a nga tshami kusuhani u tshama kule a nga tivi ku humelerisa siku na siku ende swi nyika problem xin'wana xo hetelela i mhaka ya ku ku hlawula munhu loyi a nga na idea ku a xibedhlele ku lave no ni kezini papa ni nga ha mi twangi kun'wana kambe ni twe mi ku inkomu kambe a swi na mhaka xikwama ni salele hi timinete timbirhi la a hi hetiseleni ku na yin'wana yi nge tututu eka swivutiso leswi va swi vutisaka well ti-clinic committee na ti-hospital board a ti hlawuli hi byan'wini ti hlawula hi vaakatiko hi yo endla facilitation fana na sweswi a ku ri na advertisement na ku yi pfalinyana
mavhikinyana lama nga hela ku laveka ti-hospital board ku vaakatiko hi voxe va nominate vanhu lava nga ta serva eka swibedhlele swa ka vona. So loko ku nominate munhu loyi a nga riki na vutivi kumbe ku hlawuriwa munhu loyi a nga tshami kusuhi ku va ku ri xihoxo lexi va ku xi endle hi vo vaakatiko. So hi kombela ku va swi lulamisa swilo swa muxaka wolowo, but also na ku swi nga endleka mi kuma ku vutivi hi mhaka ya swilo swo karhi a ko laveka vutivi lebyi bya ku munhu u fanele a tiva ku fana na nurse kumbe ku fana na dokodela. Swo lava ku munhu a va na ku twisisa ka mafambiselo ya tikomiti ta le mugangeni na vurhangeri bya le mugangeni. Swo tala va kuma ti-trainings hi ndlela yeliya hi mhaka ku a va expect-iwi ku va na technical knowledge. Swo lava va kota ku twisisa ku va layisa ku yini between community na tliliniki. So leswi va fanele va tirha swo hi swilo swo fanele va nga tirhi swona hi swini hi ndlela yeleyo. Ni ngetela ni website liya ya UPFF hambi vite UPFF loko kumbe loko voya va ku Limpopo Department of Health kumbe va ku www.ldOH.gov.za and then loko va ya ka ti-links va ta yi kuma kwala ko UPFS yi helerile. se loko ni nga hakeli 70 rand liya ku hela nkarhi mani yisa ka credit bureau swi ta fika kwalano hi lava na vakoxi va swikweleti because swi serious swilo leswi mahansi swa ku lava kotaka va fanele va hakela hi ku rihanyo ra lava nga riki na swa vona lava nga va tsandzekaka ku ti endlela va fana na vadyuhari na vana so swiharhi le mavokweni ya mina we kota ku hakela mali. Beri a mi ni hlamulangi xivutiso lexi na mina ni mi tsundzuxangi gross kumbe net? Gross. Loko net yi karhi yi tshama yi karhi yi cincacinca mara gross a yi. Se loko no fela gross leyi ni nga ha kumeki nchumu ke hi ku vachoni va nghenangheni. Loko mi joyine ti-funeral cover ta 10 kuve mi fa kan'we swi le mavokweni ya n'we ku mi ya hunguta tin'wana ku mi ta kota ku fikelela swilo swa muxaka lowu. Problem yi net i ku a swi olovi ku yi languta ngopfu ka swilo swa muxaka wolowo so languta ngopfu ka ti-gross income. Ni mi tiri xikwambani khensini nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta. Enkomaxi. Tatana Neil Xikwambani va vulavula ndhawu leyi ya rihanyo a Limpopo va hi fikisa makumu ka nongonoko Afrika wa vulavula u humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula mbana siku leri ni mi tiphina ku yingisela Munghana Lonene FM ku ya mahlweni ni tata Misho Justice Mashimzi hi loyi na mahungu ya misava ya awara ya 2 handle ka sweswo tsumba ra mina hi rito ra Ike Ngobeni vuhumelerisi bya Mchangani tata Edzani nkowankowa ngiyana lekhapani uyikukahle eka 92.6 FM Munghana Lonene FM Magomandlela.